Renarembe Ibuja muri Nigeria nyuma y'iminsi mike yari amaze muri icyo gihugu yagezemo avuye muri Ghana aho yari yaragiye mu bikorwa bya muzika. Uyu muhanzikazi wari ukigera Abuja muri Nigeria amaze iminsi 2 mu bitaro aho ari kwivuriza indwara ya malaria avuga ko bamusanzemo. Mu kiganiro yagiranye na Igihe, Marina yumvikanye mu ijwi rituje kandi ryacitse intege. Yavuze ko atamenye ko yageze kwa muganga kuko yagiye kuryama yumva atameze neza ariko akisanga bamujyanye kwa muganga. Ati nkigera Abuja nahamaze iminsi 2, uwa gatatu nisanga banzanye kwa muganga ameze nabi. Ntabwo nzi uko nahageze kuko nisanze mu bitaro baneye serumu, ubu ndi gufata imiti ndaza kumera neza. Marina ari mu bahanzikazi bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda, yafashwe n'ubugwayi nyuma y'iminsi asohoye indirimbo nshyashya yise Mona Bebe yanasohoye yari muri Ghana. Indirimbo uyu muhanzikazi yasohoye nyuma yo gushyira hanze yitwa Avaseto yari imaze amezi 2 hanze. Urumva ko ari agahinda ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Nawe nimba uri umukunzi we uze kumusengera turebe ko yakira akava muri cya gihugu cya Nigeria ameze neza. Afite n'indirimbo nshyashya yise Mona Bebe, wajya kureba kuri YouTube ukayibona, ni indirimbo nziza cyane nawe ukayumva. Jya kugizaga ino update, nitwa Jean Paul TV. Nimba ari ubwa mbere ubonye ino video uze ukanda subscribe tuye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda video nkugezeho ntukagenda udakanze like. Nimba ukunda video tugugiye muri comment usigamo udutima. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.